Evo nas u utakmici protiv Dinama. Da, ako pobjedimo imamo 12 bodova i da nas ne bre treće dostići onda. Njega ne mogu jednostavno dostići. Nikola. 1-0. Opa. Dobro je, sve pod kontrolom. Za Zidarića koji dodaje Nikoli. I 2-0. Nikola koji drži loptu. Toni do Nikole. Nikola pokušao odmah iz prve. Čovjek ima puno golova ove sezone. Reći ćemo to samo tako. Do Nikole. Nikola do Šehića. Šehić puca. 3-0. Opa, lagani okret. Zidarić glavom. I on zabija i 4-0. Lopta do Nikole. Do mene. Ubačaj. Do Nikole. 5-0. Motek. Ujebem ti direkt u golmane. Kakav gol smo popušili, jao meni. I evo nas u utakmici protiv Liverpoola. Bum, evo velim, tamo ovo nas snimimka. I ovo ćemo brzo početi kao što mi to uvijek započinjemo. Do mene lopta. Ja obacujem do Šehića. Šehić nije stigao glavom doći do lopte. Ali evo ga do Štefanca, Štefanec do Perneka, Pernek puca ništa, Štefanec ništa. Na tablici, ali ono. Lagano, easy. Nikola, polomi mu noge, jebote, ne... Kaj? Penal! Really, nigga? Daj, hoću to vidjeti, zbog čega? Isuse, kakva simulacija! VAR, ljudi moji, gdje je VAR tu? OMG! Borna, ko još nije ni jedan penal obranio. Silvio je naš majstor penala. I Borna brani! I Borna brani! Makar do Tonija, do Nikole, brže lopta ide. Prodor lopte mora nam biti brzi protiv Liverpoola i gubimo loptu, ali dolazi lopta do Šehića. Zidarić pokušava. Zidarić ide brže, najbrže što može. A on jako brzo može ići. Nikola pokušava glavom, ali Minjole. Minjole to brani. Out! Ne, to nije bio out. Zoomiraj mi na tog čovjeka. Fakat. Vani, tu je već, a dobro. Cijela lopta nije prošla, ali 99% lopta je prošlo. Provokacije, ali ne! Dobro je. Borna brani, ali skoro autogol Mateja. Jao, 1-0 vode. I početak drugog poluvremena. Ne! Šavora, to bude drugi žuti. I 2-0 gubimo od Liverpoola. Čista lopta Šakiriju i 3-0. 3-0 gubimo. I evo nas u utakmici protiv Manchester City-a. U ovoj utakmici neće biti par igrača zbog crvenih kartona. Kea imaju, pa dobro. Opa, City ide po boku.
Štefanes to pokušava zaustaviti. 3 igrača su na njima, ništa. Mi ne uspijevamo ovo zaustaviti. Oni još imaju tu loptu. Bišku pokušava, ali Borna će to sigurno pokupiti. Loš ubačaj. Borna griješi! 1-0. Kevin De Bruyne zabija. Idem ja s loptom. Dodajem Nikoli. A kakav gol! Kakav gol, ljudi moji, 1-1. I Mate mora ukliziti da nije kontre, sad će ovo biti crveni karton. Nikola, uspio je čovjek. Čovjek zvijer. Kakav gol! Kakav gol! Evo ga, 2-1. Ne! Zaleđe! Yes! Casemiro je zabio iz zaleđa. Krivo dodavanje Kolarića. E sad smo u problemima. Ali brani Borna! I kraj, pobjeda, 2-1. Trenutno stanje na tablici nakon... To još nije pol sezone. Ne, još protiv Chelsea odigramo, onda je pola sezone.